ngangena ngajika yeah okusemini futhi ayidinga abo 12 ngangena ngezasi kwami kwakunabo mama abawuthuba bewasha mangiqhamuka le phezulu ngehle entabeni kanje mangiqhamuka lapha ngizokushisa ngeke ngakuchaza ukuthi kwanginjani ngoba nomlilo uyashisa kodwa lokwakushisa kwakungibambe that day hayi kwakunzima kakhulu okay right mangehla nginomqondo ukuthi ngathi ngave ngingena lapha emanzini kunomfulo ohambayo kuneziba mangiqhamuka ngathi steke umqondo kancane kwathi ngavele ngaqonda kuleli dam andiliyiwa kanje liphansi ngavele ngehla ngapha lapho kuyiwa khona ngangena ngithama ngilaphansi emanzini ngezwize lithi ungazami ukujika vuma uye phansi ngehla into engayibona lapha ngabona imizi like njengoba ngibona uma ubheka kwakhiwe nje wathi lo muntu no indlela ongene ngayo ayikho right jika uzophinda ubuye ukuqala lokho uma ngiphuma ngithola labo mama abebewasha ngezasi sebala eduze babuke la ngene khona bangibonile mangiyena so bethukile mangiphuma ngingabanaki ngoba ngathi ngizama ukuphuma ngephezulu wathi lo muntu ngeke ukwazi kuya le hamba ubheke eNtshonalanga mangiya le ngiyezwa ukuthi kuyahambeka kodwa ayikho into ethi ngisemanzini ngoba nento nje ithi kusafana normal nje ngilongisathunyiwe mangiphuma la ngiphuma nginalento leyayibona lento ejembulezekayo mawusemanzini ngiphuma ngene iyale green ngiphuma ngene kulamanzi ahambayo ngithi ngizibhubhudele kancane ngiqhubeke nohambo lwami ingqondo izobuya mase ngilela ngithunywe khona ithi hayi man ungasabuyeli lapho ubone ukuthi ucishe wafa